ولی درباره گفن ترکیه به انجام دانا ایریشا که بجایی زیبر خوب دم میوان خبر سه بدر ملا رشید رببره ناوند رامان بولی کولینان کن هادی باوی که راست تفلو بلتنا ارک تیوی بس تابوره سه برس بدر دست بکی دبلامج انجام من جوینات نامبرا روسیه و ترکیه ده دست بکن که جوینک درباره ایریشا بجایی اپراسیونا بجایی ترکیه انجام دان دست بکی ده نرخاندنه تا لسر وان انجامون چیه؟ دما و باش وقت برداری منی هجا و تماشوانه تبع گلک سپاس براستي وك يعني تبعي تماشوان هجا زانن بو نزايا ما هيكي تركيا تخواز دست بكي يعني دست بإپراسيوني كي نوكري و حيا أنا أو إپراسيونا وينا دواري أزماني دبو لێ دخوازگا بێ خۆبا بێژی عالیە بکە ئابەژاهیژی لێ خویای حیاانە لە هەفکردنی خورتنا بەراوێ و رووسایی چێ نەبوونە ینی لە هەفکردنی سەرڕاست چێ نەبوون ئەو رووسیا و ناو ئەمریکا ئەفژی تێ حیا چەند سەبەبێ وێنان هەنێ یەکی جوانە هەردوو ئالیژی رووسیا ناخوازە ئاخەکەین و هەنێک عەردان و تێکردن دەستی تورکی دێ و ترکیشی بخواه از باوریا مش عادی کیف نخوازه بارکی نور خوازه ده بکت خوازه اپراسیونه کی بکت لید نخوازه وی باری راجه باری تکف جه نوده او جه هان اجوار خدمت لازم ببینه گلک تشیر حوجه بن فتركي تخوازي بهتر دريا ضغطير في كار بيت خستكي خوب جه بهين مش برولا حياة أنا بإيريشي إيه عزماني وماي و برای خودت بهتر ضغطی بکی که اوری کفتنا ده 2019 هاتو بو کرندنا براوا و امریکا ده و براوانی دورات براوا و روسیا ده جعادیه هزه قصده و هزه پگی وانا بکشن تایبتی من بجو ترفعته شخم به مرو به بیرامرو جیگنه بری مثلا اپراسیونا ده 2019 آنا با السلام كانيا عشتية بري ويجري كفتنك نابرا أمريكا وتركي دي تشيبو ودوي شاغي ده حزارو حبداد دايا حبداد سركي حجداد قصدي راقهان كي ويناوي ويبقى هزي خطفجي من بجي كشان دون بري أوبرات يعني بري ده حزارو نوزا افتشيبو أو مثلا بتایبەتی بەری نێزی دمەها و سێمەها ئێریشن نابەرا ینی شەرت نابەرا ترکی و بهتر پێکێکێ دژوار بوو و هەندڕێ دوی عالی بژی پێکێکی گەلێکی ڕۆژئاوا بکارانیش بۆ خاترێ بەرژەوندی خوێنی پرۆپۆگەندا و ئێدە ئەفژی بهتر عالیکدا ترکی گاوێکی نو بابێژش بەر عالیە ئۆپەراسیۆنێکی نوێ چێکێ جبر هر دولت و ترکی جیب خوش زانه و ولات دیجی بخزانه چه قیسی اپراسیون هاوی درنگ بمینه زانه او هزال ویده که تسلیطات الوره لیگ خل عرضه بهتر بگیره و اوجی نخواز به فرصت هم بدوانه و جبر اوجی گوهرتنی دهن دره خودشنا کن جبر وکم زانن جده 2019 سركي كواليسيونا سوري بري كتيدي كت يعني كت دانوستندنا دي وكأنا ديسا سروكي كواليسيونا بري ايه جبهة السلام آنيا آشتية وآزادية تشوبون روسيا او نونرن انا کسی چوبون روسیای دیسا بین نورتی آوانا ده 2019 جی تشتک چه بو گه اپراسیون بهلن اپراسیون چه نبه لهزن خجهی هنک عشیرت عربا او هنک پیشمرگایان جی خلک منطقه هرمی او السرسینوری ترکی بلا ببن لمخابن شعالي كي قال كي نظنبر إذا خسر يعني قصده وهسده وبيده وتواهية وشعالي كي فكر يجي أفشرت هان بجيناني نوي شاغيجي أنا في 2022 دوام تكلم 2023 بشتي 3 جي درباس بو دي سالنا بلان بحث تفجروا بشهاتين هابكن وكو درابورت مدى جهات كو تركيا دخواز روسيا كريا كو بابندي ركفتنا صلاة 2019 هان ببا وقصدي جستينور تا 32 كيلومتران دور بكذا برست فرده قصدي قالوا دي رازي ببا تا 32 كيلومتران دور بكذا وبجاردة قدي هاد دستي قصدي ده جبريكو بفيري كفتني رازي ببا ودور بكذا داكو آراميك لدفيري بيدا ببا يعني او سي بجارده دسي هسديد هن يعني بيجيد هسديد هن او قصديد هن يك جوانا بتيك النافا ريجيما سوري ده و عاد دوا فيري كفتني قبول بكن
وآسسيا شر بكن مثلا عدنا براك في ريكفتني قبول بكن ياجي شر بكن براستي دنارين تين خويا كرن يعني دهندري قصدي بخوا ودهندري والشمسية ومظنها بك كده جي دنارين تين خويا كرن نارينك هي أو آخافتن هن داخيانين هن ji perçekî ji wana bêhtir bi aliyê em dixwazin rêkeftinê bikin, em dixwazin dostaniyekî bi cîranê Sûrî re bi Tirkî re bêdir bikin û hinek de hene bêhtir dixwazin bi aliyê şer bibin yani berî çend rojekî jî daxuyanî yani yek dijî ji rêbazekî ji rê yani yekî hinekî ji Partiya Karkera derket dibêje dixwestin Amerîka dixwest li Sûrî tiştekî numuneya a Kurdistana Iraqê çêke û evahan menehişt bicî were yani ev baskek wisa heye û baskê dijî hey ê dixwaze piştî dersa Efrîn bê. Tu dibêje ku aliyek heye dixwaze dostaniyê çêka û aliyek din jî dibêje û bi şerî re ye. Lê eger bixwazin dostanî çê bikin ew alî ku tu behsê dike gelo ji ber çê li hember xwepêşandanên berdewam ku bihaneya herî sereke di destê Tirkiyê de parastina wê ya ewlehiya netewiye li beramberî wê yekê qesedê rê li ber xwepêşandanan vedike çi peyedê be çi qesedê be çi YPG be her ev xwepêşandan dibin dirûjmên PKK de ne ev yek jî bandorê li rewşa Rojavayê Kurdistanê dike bihaneyê di destê Tirkiyê de çê dike di nêrîna te de ew alî ku tu behsê dike bi dostaniyê re û ne bi şerî re ji ber çê bêdeng e yan jî qesedê tenê xizmeta berjewendiyên PKK dike Ew bi rastî li çend sebebê wê jî hene yekî sereke gi partiya yani PKK bi yan ê partiyê wê nî ê baskê wê bin û layîngerê wê bin li ser bingehekî îdeolojî ava bûne û dihirtim yani di hemû welata diyan dirêxistinê li ser îdeolojiyekî hişk di ava dibin perçekirina yani cudayîbûna a fikrê tê de divib aliyê perçebûniyê de ji ber wilo evana rê nadin ge ev baskekî wisa yan nerînekî wisa bêhtir bi aliyê aşîtiyê bi aliyê em xweşbekekê li dûrxin wisa bikin ew alî bi ser keve ji ber gizanin ev aliyê han ew biryarak bêstandin û li gor wê bimeşe هذا هيك كيلو يدك زعيف بيه قلكي لوازوه ويأجي تعدكي لك جبر ولو يعني قبول كرنا بينا جبر سلب انجهن ايديولوجية برشيبونية كي تاخي هندري بارتية بخده افتش تهانجي جعليكي وخلكي ويني قد خوازن بهتر يعني هنا كان داخو يعني يقب عالية عاشيتي ايفو عالية دانوصلني ذكر او بخوجي دنابرا مترسية هندري خده يعني كان باقا وبابيجن partiya wanî mezin çi gavê bi aliyê wan bavêje û ji aliyekî jî divê em dev ji partiya xwe nî mezin berdin êkî dûra piştgiriya me bike ev tiştekî wisa jî di hundirê wa bi xwe de heyî û alîkî jî hîn baweriya wa pê heyî yani heya ana gelekê wana hîn jî daxuyaniya ew bi xwe didin ew îdeolojiya xwe fikra xwe ji partiyê bi xwe dibin ev jî giş bingeha vê mesela hanî veqetandin ji çênavê giş meseledekî avakirina wê ser bingehekî ne xizmetkariyê ye ne ser fikrekî yani fikrekî liberal e bêhtir li ser îdeolojiyekî hişkê û kîja ji wan bi kê terefê pêvîzê bêşkenandin yani دبحثا تقول كو سي بجارده اللي بيش قصدي هنا يانجي تبدي ريجيم سوري با يانجي بريكفتني قبول با يانجي شربك درباري ريجيم سوري قالوا هلبست امريكا دي درباري دي تشبه دي قبول بك كوچکدار ريجيم سوري لسر نافچين سينوري بلافو با اویا براسید جم امریکا زلال پشت 2019 و پیو او هنك جي زلال يعني امريكا قبول دكك هنك هذا سوري رجيم سوري السرسي نوري بشتي سريكاني وتلتمر واب بلاب من حياة كواني اویا امريكا شو 2019 دفدا خويا كل بس جي سريكاني حياة ديركي وحياة دير زوري او سيغوشيا ويدكي حياة انا امريكا ريناد روسيا
ببرنا ده ريدتك رجيم سوريا جي خو بهتر بهز بكن دور جبر بترول سوري تدري وغاز سوري جنية سوري تر تدري افجي جبو بازار اج امريكا رب قال كيف دي وجبو استراتيجية ويني الهريمج يعني بقال كيف دنا هبونا يعني بترول وغازي وانا الويدك جبروا لا امريكا بلكي قبول بك ديسا مثلا هبونا رجيم سوري لسر عالية كي يجي سينور بس حياة أنا جي أمريكا نادخ ويا كرن جيش قامش لو حياة ديركي بي قبول كرنا ويج هبونا رجيم يربك أو بلكي الجور الروشة سوري سياسي تباهي بله قتشي ببج قد تشتكي وسا قابن بعالي وسا بين آغتن ويشاري جا تشتكي نو تي هولي بيكي أمريكا قبول كلي أنا بله أمريكا بيتشتي قبولناكي الرژیم جدی تشتی قبول ناکه رژیم نابه جوار دویجد وزنایم پارستنا و بلاش ناکم يعني دبي وقتك أزبين بارسنا وبكن ونشكل خدينن ونبون يا بلكي هنا كيزكي أو لكاريني خجهي يعني بتشوشك باش إن كد نافا باجارت حردوك جينا عدم قالك سپاس جمو میوان من برسا بدر ملا رشید رفبرین آفن دارامان بولی کولینان لسر بجداربونا توش رو وین کتا دانما